Gusun aklai di Jakarta. Amani bagai tempat saya kontrol lagi. Saya kata tabur sini pandapanya ni sekarang sini je beneficiary hai kau je komla sasi lokra sini Pitra. Tabur Orang kisah mana ini? Aku tak tahu. Tak kan kata. Kenapa? Ada dia. Konteks seruan harus. Samastai dafani samung tanggai je Madam Sindu Kona Jamatia Sadan koloi na Sadan koloi Monia bolo tondi Ravindra koloi Bahadur Panani Minar koloi Bonia gula sini Sokat dia pernai Tini ni Monia bolo Panda tondi Shiv Kumar Motsam Tejangma sini advocate Sarwami Debbbarma Monia bolo Shiv Kumar Motsam Tejangma Kamini Norok zarap hainai rogo, oba hailang gelak bus kang ni bisi rok ni simi, tai kisah subidang na ni haima tung. Abagai angtaya siko kabang sana ni tanglak, angobono koimong sini sar sini or joto hainai sini minister rok no, sini or jehetu minister sini bolong ni minister khobjago hani minister khobjago. Boro kisuta hat baro goi sing no maya nangkile, norok gari tubui ayang to. Nak tuh sing or tahu je, hati tuh hai mau mana hingga naik nak kita hati tuh hai. Orang musa sengkau tu, hal maya tu, sudah kaisa maka sini ostur bayi sengkau tu yang kasih misalkan astur, orang sama lagi pemeladana di si jaga ini. Abagai anggur orang koimong sini joko hasil sampah kaini ro. Ini je, sampai sini sampai ini mana koimong. Saya cuma apa ini kan ke? Sini asal hasil sampah kaini ro. Tapi sisa siapa mana? Asal apa? Saya Montri orang ini saat Mevar Kumar Jampuijala kami bawa bus kanggo pajak karena gubernai ada hai tempat saya terpergi Potomohon koloi Bahadur Panani Bonia gula Potomohon koloi Bahadur kami bus kanggo thandi Boli kole tondi Skumul koloi Bahadur Panani Sukomal koloi Bahadur kami Sukumar koloi Jelo Panani
Kumar Koloi Jelo Panani Jelua kami Kusirang Koloi Jelo Panani tabuk Yafarnai Cini Kontragrama di bagan primary bisingke wan songi bene se khas sini komla bagan songtama jarawo ob hai yengan nei hai kono ob kaisa kai to ni koi kolpana han sung wan songi manawo jeung ob komla puila sing mani ke sini pura kharap se tomo sini Pitra beratnai bon puila ob komla kai rawo bo kini thangda 1980 ni sekarang kaisa kono ob komla अब ताबो के खांतों को जोंना सुबह सुनरी सिकाया को और कमला काया मन जरावा dan aci somni sekarang अब काया खांतों नाई नो orang ni joto area ni komla na semua soka dega lagi ni tonai ro orang bu komla tamnai age ni kaga sukana wo sampai jile sini se sukana ko komla nuwo tai komla bu khang senara sini wo abo ni sedang senaro komla bu khang to di sini asi ke bangma sini oro hai bana sini Pitra murid nai pura kroksa a komla na kai mani bising tei nai nei mana a komla tentang ya lekai nai kan ke busuk bosor ka kan ro sai mano asi solo si abo kai ka ko tahu mi jam sia komla ka kang tongko hoi tahu je obo kani ro basa thui si thanga hai bana a komla tahu bo tongko sai mani abo a komla obo hai ke kera ko sabat na bagi ya abo asi ka kang tongko sai be sini nor ka thang ka nugana buze si jas komla ayang kasama di da pang ko pang ko ma pang ko ngo komla ada boleh tak ada kalau kalau ini di bawah kamu ini jadi orang continue oh por itu dino saya tak agak tangan bagai terutama lah yang baru saja orang ni kau mana lu saya komedi ni orang tu tonai lah aku mau kau ini aku nak kau jaga आगे तो फॉरेस्ट मिनिस्टर चिंता कहाँ प्रोजेक्ट फाइल करती दिया को फिर जायका प्रोजेक्ट इंदुदारो प्रोजेक्ट रांकुटी के रांगोई को अब क्या नागोरा स्केप फॉर्म कैसे और नहीं रेंजर बनाई तो कैसा फिर जो सिस्टम को करना और कमिटी में खाने और स्केप फॉर्म में खाने और क्या एजेंसी जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी JFMC कैसा कमिटी में खाने ऐसा कुछ jadi mau Jampuijala ni satu nasional Malaysia sebagai dia kami Debbbarma dan saya sebut Jorobo ini mau Jampuijala Panda Khlaikha Kumar